o vašem posljednjem filmu, odnosno namjeri za film Vukovaru biste htjeli snimati, pa mislim da još nije to realizirano. Naime, nisu se stvorile, realizirale sve neophodne okolnosti da se snimi jedan značajan, ozbiljan film Vukovar. Jedan ozbiljan međunarodni projekat za kojega je postojalo veliko zanimanje u svijetu i ja sam bio spreman da ga realiziram. Međutim, kako se nisu stekli potrebni uvjeti iz ne znam kojih razloga, naravno mislim neopravdanih, to stvarno mislim, ja sam isto tako doveden u situaciju kao autor da ne budem samo ja taj koji forsiram takav jedan projekat, jednu tako značajnu temu, pa što se mene osobno tiče, ja više nisam za taj film zainteresiran. Tko vam se od domaćih glumaca najviše u životu svidio, a tko od stranih? Dobro, čuli smo već ovdje na tribini da je Bata Živojinović. Od domaćih Bata Živojinović, Dvornik, Vanja Drah, Šovaković. To su za mene 4 najveća glumca. A uopće generalno reći vam, što veći glumac, lakša suradnja. Što veći glumac, manje problema. A tko vam se najviše sviđa od režisera, dakle kao gledatelju filmova, čiji vam se filmovi ovako naročito dopadaju? Kojeg režisera, dakle vaše kolege po struci, po... Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Welles, Bergman. Ali uopće u svjetskoj kinematografiji je uvijek bilo 10-ak značajnih autora. Doduše najslavniju, tako recimo jedan, najslavniji period, oko imao je talijanski neorealizam, iz koga je u stvari nastao i novi val francuski i koji je svuda imao svoga odjeka i odraza u stvaranju i profiliranju autora, pa recimo i na mene, koji sam odgojen na talijanskom neorealizmu, mada sam se ja cijeli život trudio i sam u tome i uspio, da koliko god mogu otrgnem se od talijanskog prepisa talijanskog neorealizma i da napravim svoj nekakav film za koga se može reći da je nastao u Hrvatskoj, da je po duhu hrvatski, da je po duhu naš. A postoji li neki glumac ili glumica s kojim niste uspjeli raditi, a sad vam je recimo žao, jer ste željeli možda imati i njega u svojim filmovima? Ili pa, recimo, ja sam bio dobar u odnosima sa Carlom Pontijem i Sofijom Loren. Ja sam bio volonter u filmu Djevojka sa Rijeke, u kome ona debitirala dok sam ja studirao u Italiji. Kao glumac ste bili? Kao glumili ste u tome? Ne, debitant, mislim, volonter u režiji. Student. I sad kad ste odustali od Vukovara, imate li ipak namjeru još koji film u životu? Ne, ja imam spreman sada, zove se Bijeg do mora, isto međunarodna koprodukcija, jedan ozbiljan film, manjih dimenzija, ali za mene vrlo interesantan. Radim i završavam, pomažem dečkima da napravi taj dokumentarni film o Vukovaru, dosta dobrim ovako pristupom. I to je to. Radi se stalno, ne prestaje se raditi. Ne možete biti na filmu da ne radite. Odlično, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Danas da ćemo se još vidjeti onda nakon ovih vaših novih filmova. Onda možemo doći na promociju u Zagreb, izaći ta značajna monografija koja je stvarno uložena puno truda. Odlično. Mislim da je jako, jako dobra. Zadovoljan sam. Dobro, hvala lijepa. Hvala vam, pozdravite vaše drage. Hvala. Pozdravite, molim vas,